Hadin ka jing penpena na ginong ilam jong seng HNYF na Ribhoy District. Balabe seng no iyo ba Marcus Martin nguri Presiden barim jong seng na Ribhoy District. Bat ubolong ru ha keju kapor Vice President ke seng kemi. Menta ke sengipat uniu nong ilam barim ke seng HNYF leng bagi lat pathai kabor ula pen phai tin kala ye kidkhot ke seng da ka bong ba jing khot yu bania kendu da kidkhot jong seng kamsyam ladon setia ke jengong ban ye keren kumud khot barim ke seng. Henry ke sithi ke bala pha chau la khot yu kumuriu shiman. Shushu hab ajing keren walaupun kenmau ya kesengi balami ya ke jing bom ya bet kidkhot ke seng ha ke jing jit ya kinong yalam bathamai ke seng bat bakaladon ke jing yami jendat jong ki katto ke ne kidkhot namar ke jing don lupa ki kam ki banai salandat persyayu bat mauru uklem mi shu ban airang ha ke take election jit nong kit kam bathamai jong seng Ribhoy District ha ke bai dei bat ke jing pan jong kinong yalam ke seng ya ki jing don jing em jong ke seng uba Marcus Martin ulaong bah ke por bo pen so nengkong bat ke seng HNYF kaseng kadang long lembut bat ompat don AA bat da kejing tristom kat badon la kebor kilala bandon ka wiki kali ambulans bat kejing irap ha keleng ke distrik haba petkut ia kejing keren uba Marcus Martin ulong bahadu menta udang burombet ia kaseng bat kumju ia kinong ilam jong kaseng bat kwa ban penthok bria ia kaseng ulong ru baw labu ia kisiti ino kam ha usnem ar par henry kinong ilam ki bahakli du jong kaseng kimsyam la pediang ia kejing temu jugo ban ino kam bat ulap teng bet ye ke kam sekri pai ba leng ba kaseng HNYF hagani kesengi lai don langru kiwi ki dkhot barim jong kaseng ki balai jui trilang baruba Marcus Martin hakipor ki bladap ban kersian perban aimen sim yu bawatla don shu ha kaseng HNYF henry undang tri na kebenta ki babun ki pai ba ki ba uju senyang na kapor sakapor layor ke jingkran na ki arngut ki nong ilam barim jong kaseng HNYF Ribhoy ki ba kentup yu ba JM Khan baruba Josaya Syadam ngamla ban tiap tang hagi katuk kan isngi papi penskem ya ka anot keladon kendon haka por bangailam ngailam kendon tinga ngej kamba ki kendon ki jungpi ki papi bu kan ya te song kan ya te skam kenang ba kum gitu ki bru ki ba le check training license singublai le check training license setengmet lai baje mustap ya ilaj naga ka jing yati plam jong kinong elam kitu kin kun no hoy itep ba kilasna kendon ngangit ba kendon ki kan te lakam ya kit khot ba kinong le tamput kenang ba kasing kam nom chak purom pat kam nom chak pun no tena leng jong su bodong ngam don ye ban kentho ya kasing jong ep purom dei halor ba ki pensai menen ngam shimla pilot ke baki kentho hangrai ngasuan ban reply hene ko ka jingtho ka ya pher berakli jingtho ka pher babak laba tinamar katang subunong ngawan ban syah halor juga dikesti ke barhadu mentang ngam shimla weng ya kejinglong kejing sko HNYF daga musim marbalai ngalade ban beri usumbai jong kasing chuna po dong Ribhoy tigini ki sembai ngaso bodong bagi weru kinyo khai ya tau so botian ai ngetep ko bodong ngelam lan kum tau sakri habang ngaya lenti ban prak ya lenti bang bakinya cibun malam usya uthar ngai tematang koi kum bodong ngelam mi habisha te namar daga jing bombense namar kum baki la kentho bang layai lai ka kendon tengaru ngawan show kumba moro sik ta kaseng tomdon kendon te naglem jona lo kali kita ke jing sai kini kithi don ne sapai sim pi kupi melera te pe hamno ka tam hano na lara ngabakla ngaru aso mono ngapna but wan sakma ki kun semla jong kajai penreu ha kasatri jong kai chamayo sakri kulit mensim wat kami lenti tang kaji nong ngampun wet ya kaji lenti jungpi thiwang ngi ara kasek du ngatep don ai selendet tamba nilai ngam tuklar ke kam bi ya teng mencuaru ngam tuklar ngam ngasukren yo ba ngi tukhu bat keyboard juga ai tang kata ngasneng ki kum ki parah ki por ba panolong ko pusto te khadu kwai ka kubor se ki nung sistong jong kejelah ki batik ki mangtep nga klem asap ya kejai penru alu ini kesengi kiba keno ai kini ai keno andre ngam kwa ya ka kajing ro ko jungki
Ande tanggu ba tip bat belayo ya ka seniang kejunga na keti kejunga kan kita kiban saayang ka cingero ke banasil to kendiat na yang junga gue ni di samla wa syat idun rengkat ha sendak jumi ba Markus Martin aduk dupur ba idangnya don haka seng chenoyaf bat haka ba menta de ba hiup im don syu mo tambalong ba dari hadin ba nila yo itu kubur melin banpet ti nakaliang kajonga ngalong ba oi le se kendiat ngam keren hang ni kum tau khot jong kanun sing phalang dan syukuran kuwe samla ba syaya tri pada don rengkat hakikam nak benta ban ya syakri wala dei kami barit hu bat ba syet but hasndak juga Markus kum inu ngelam hakapur ba idang don hak sang chinoyaf tele se kalong kajing ketak mo yuru orang ba ye isimet nak benta gitu kubur tinroi nak kaliang jongi pat ki samla masngo ba kalong kajing kemen ba krau bat kalong kajing kerku le se ba wat da kajing terkong bila sung terkong nadu kalai terik jong puna agos bila sung terkong sung ban yap style ndrei da kajing kubur jongi ba iba Markus ilamino nakaseng chinoyaf tingi da sung kemen kendiat sung yo mensim namar ba abang imi aklai tarik nim don nong yalam ya sing yemi kumki mok mitag barit barial ese kendre naka jimi no jong ite kermen skem ba menta kalong kakam kalabet ba kalapau syai ba nyap iban but pan yasno ketilang bat i de ngan kwa ban keno kenta lani ban kedeu ani ban wo nia ya kata kam seng kendre kum we ni kisamla ngasukwa ban aimen simiki ne kapon ba oi le se ba Markus pila syakri mo pila syakri haka kemri boy gabi ya kejongi se ko mangitip na duar jaspo ba pila rung sha seng tenre nakaliang kajunga sukwa ban musim bon num sungthat le se namar lada don ar laingut ki badung patenra ya pi re busibun pat ap kami inti ya pi ada pin sungthat na kam ban syakri se podon sibun ki ban sadu musim no ti kumni naseu ba hak kubur bat ka jingai musim ini kalong ba hau beri tu teng la ban biang yanu duna yanu lese bagi sedong berteng-teng ada film nung yalam ada pikwa ban penhun dia borok mo mud ba pula penhun mom if you want to make everyone happy then just sell an ice cream don't be a leader sedong anum nung yalam di do ice cream tu pila penhun ni borok te kalong ga step ga janmit ke ba so tenang kebas nguyuk musim bat banginan kermen banginan syakri lese amar bahagi tu kipor ki benai di baladep ni sing lakum kata kepingwat mo kepala syak ben ke syak nyon ben rementa pat nilayo sudah sedih ti nya thung mo nya thung sping no pan sedang ban tri ki kam amar bale se ho ak them riboy ni pen pau ba bun gi ong bada pindon sing balang tengut ba pinong la ban kit ban ba ya them riboy ngang ong ni lengi ka theu ka nyang ni dang tan san put arnsi kum nang ilap kit ban ba tem riboy nda ka bangin syakri wala syakri tang yo we para marjan ro beli ka kam syakri na bentang ni dong than ni jongi ti tang ini kentin ka lang jonga kalau jing ai musim ni ba Markus lada bebun ki bawo kejat ro ndai phimde ban man than phimde ban long than amar ba ki bun pat ki ba syanya api ki ba khami lenti api ba pinyalam amar ba philong pri bo jwat lese aka jumuk jing perkhat mo kirang gilandep ba terpeng kalau scam ba ti ikermen ber gajing yalam gajung pi kumi ki samla bayadon hangni bat bang kloi ban kersian pi kono ko pi don kam bat ru ban bot dikino ginti ba pinyalam nak banta ban syakri nak nika yakni ka dong ber than gajung hi kata ka jing berbena ba sabe seng ba Markus Martin hakilat play kubur fer ni sulungo sekadai ba mai ka tu istem di no yalam belum aktif no yam ba dan ladi bersirham ban syakri pai ba kali ke beliau jadi pai ba dari kita sini din bawan ni ka body bermai la pengklar lut narong sedong kita kendon juga seng ba pembela sengau boleh di Markus juru ni hadin elektrik benai gos ni nak yang seng kecil nadarjan Glacium Kliki berkata malba kadon kaji jet ikino yalam bermai
jong ka dojan di ilang jengi yang suhun ya gaji peniat je kondok je ta menjit dan di kamu mai dan kime simbet nasu dos ni ila mi jendak ngapo ka jalak dos ni hol wa mi bunti ki unit ki circle ba ki la ya stok tilang bangi ki kadau ngi dandau i batki de kadau hi ba ni no khat ba entah ada sebenarnya tam kalau ada scam ada pembang semai ki dalam sekali jadi beliau ini apa nanti bagian ni tu so bagian terihok bagian sekali perba don kam ke jerak ki agak ya action ini ujungnya ini isu dari kami ban dengan isu ke Bandung Kong tam Bandung yang tahu lapdong ni Pak Markus Martin di presiden Rim juga ada jen kita ke kam sedang isu jadi isu luar kata ingin tahu berki tu inang kibok kira iki bagi nang sekri bagi penyiar kata ka menteri kami iki kembali Markus Ratri iki por ada nobun fikis nam betul dikakam dan sekri hok beba kemudian balik ni political party berfungsi kedipti Islamin balik kedipti yanu rayunu dong sobria kita kata ini nak ni dengan jungiru hading itu binglami ada keseng hading kelaten bos ni sukumen ba Iba Markus ru wilayah bulang ini wilayah bulang ni la dalang bangi ada por ni sukumen susungan tangatai hiwan ban percaya habis dia ban jingmi kebor percaya ngamen jemet abana kalian joki nomelam sangka nyocok nasional front na bidam ki wan cekilak tak kebor mempermana seng dengan buku hot jangka seng jangka ya ngam sulung mo haba ide ba perkataka kebor bumi benen percaya kan namar ngam doni ke tau ban ong iki habide ba kerja LT juga ada sulung no nomor ba kilap mi ya ga kubo kadai kamram sungai hidup ban percaya kata awak ngedai khot jong kaseng cengwaf nandu aja spo ngalai so kaseng kalau kisu keba nak noelam jo kaseng hidup chua kumi ba je kasulor bo i la kerpat inga bangan persian ya kaseng aktif por habide bat ka jiki batki percaya kan beli te ngalayak ban persian ya kaseng hawajar sipau teter halu arajar arku sau no ha pring ke jinga ilti nilayo berungkli kum kinokikam jong kaseng ban sekri ban kit ban ba ya kalkor juga cek ngri ti nama kita sumundong ba hadin ba nilayak ilti bin pabin nilayo ban kit ikata longkor jong cek ngriu lebah gajing yesnya apa jing ituli te nomor kaji ilti kum ubriu kasatri jong kaseng nyutrap national force ni layak ilti ban pemha ya kalau kita kam jong kaseng klaim dah kap sediu lane mundur pen seniduri kaseng ngila persang ban ya dorkat bagi Pak Joy bayine Iba debat bagi khot bidon sedin bujuan ban ya pentelun ya kam ban cekri Iba lembah keseng je mayo hadu menta meneru ngirang don ni kita kemusim penong bangindang yailong kita ki khot jok keseng jok national front ban yang cenderung lang lese hakikam jong kecek penreu wat lada hadin bangil ayo yaki nungkit kam ki bala simti kum kita ki presiden sekretari jong kan ada dijam te hadin ga
Jadi je temai galai terik naik agas. Ilayo ilo kikam. Kawat ketang di melalan. Kejingwan ru benjit kita ru lawan hidai. Noelang barang ba jo kaseng iba serba. Angkat baki. Si mapa. Ngaru ngadon lang report kubu. Present juga noden bat kubu pas present juga nobody. Hak jingejet. Kilayo ya unong ilong kata kiyo ya ubah hasting kumu presiden ba sekretari ya ba Alfred Malay kadang kendiat kejing duko habis di sini kelong dari bagi dekat tu kan deh kidon ye kata kamon ban cakri lai loit ponwan ban show bershap lane ban dang yedon lane ban nong dom show bakaseng hante sini Anda habak kios no ya ke ek kompanya tingin tip ki don yu childet na ba ki kwa shu bani dom kaseng ki kimlong shu lagi khot cho kaseng ye kata ngamla re ban penchai mo betul anda pu ngan tang dom ta ka jing alti jong jong pi sa mau ba lada menin ki pen bana ya kata ka jing beseng ban ngasupun mau bi kniat gelombang lada bu siti chung thai shwa hawa jar apuing shwa Alada ai hakti joku presiden parma aja pasang. Jadi mengalahai kesithi nakalian juki kebrian bagi ong bang ngadang dei ban yaidon ba kum vice president kasang. Dengan yaidon mo. Jadi mengalahai yaidon ajar kue apply. Mata hadu kalai terik kabaki legit but menen kesini. Kang yaidon kum vice president kasang. Kami Hadirin kelai terik keba ki jet ya kinu pikam jong kaseng HNYF noden dijon kapoi kesithi keba wan ka office jong ka New National Front HNYF noden dijon moto jai penriu ngi kusilo we betul te hagar friend number HNYF noden dijon arjar par kadai ka kesithi keba Kabaningkong pada gini, ini kabaningkong. Kandri uterik mana egos acara besar. Dia ki asilong. Nah, langsung kumu vice president jong kum presiden juga noden dan buron burung klaim dah penbinti di ini no. Nak kuaru kulong ba kaseng habang syong. Mana ada kau burung nikah. Tipause ha ka kandri uterik mana egos acara besar ngayo ya kau ikiti persya ingat kelomba. How ba Markus Merten mo kadai sajar remote district kapang kejing pentip ban penbait ya ki kam jong kaseng HNYF noden region kat kum katai kapang bala kadau haneng ka kunhun trikam mathmai jong ka HNYF noden region hadin bala yemir jimut bala penbait bat ki nongelam bahlor sengkemi, under bracket sengkemi, khang, thọ này khang mo, khnang, ban la ban pelun, jadi kam jong kaseng, hagar kom gawa kerpang, khnang bakin long ki bayai pe, yai nanti, Henry lasyam badang don, bun ki kam ki ba, kaseng kadon kam ban penbait bat iba Markus. Tegane kekane paragraf kebenikong kolom ba mantun baik bagi Pak Markus. Tehang ne ngamtip ti Pak Markus ba idon jingde yu ba kasing HNYF. Amar kim sunul adres singa kubu presiden berim jongka noda. Teh ha paragraf bar pade kumta ngikwa ya pi ba pinwan subha bunwan pen syai ya borok kikam badak saat akibat yadai bat kino ki benta jong kaseng HNYF kabadai ban penbait shwa ya ka kunhon trikam batmai jong kaseng kanyai sikmat kenang ban omdon kino ki jerut ki jerwa bat kisok kerdot man lain na
kino kicing adin habot tinggal ngamtip ba kani paragraf ko ba ito mo ban habli penbe bat ki kanang don kijirut kan kicing adin habot tinggi ni kinten ke begitu kalau ba ngam sum lamut dor ba ngam la mundur ba hakano ka jimut ito inga nomor ito ru hai ba Markus Martin de ngamti pat ba Markus Martin udai uai bat udon ji de yu ba keseng ecmaya kena mar kata sumunong ba hakani ka sithi la ni pentip ye phi ba pen sobha banwan kenang hak arso trik September ajar sau hapo office jom keseng HNOF Northern Region Hanari Complex Hamsir Service Road Electric Showroom first floor hapo Sanbaji Janmen tenne lasoi da u General Secretary ba Alfred Malay ba H Lindo President Northern Region lai kopi Syaisar Sarun Kebla President HNOF Sundral Budi kajing pentip banle ya kabadon kam ban ya don lang te hangle ke kedo kolong ba kajing pasti kolong khandri tarik Agos khodinga hau ar sotarik September ban ya don lang berki hak tiga sengi ar sotarik Desember atau September tinggal yo patsa ko gisti ke par kaba penlongo inga kolong nakachui New Trap National Youth Front Northern Region moto secondary ministry lowe mentiu ka referendum board ke ai HNYF Northern and slice but are not saw but slice sound kedep la tho shilong but katarik kelong saw nailu arjar saw kena rukuan halba Markus Martin sejar nako Riboi District kapang banai tino yang jingdon jingem kibadai jong keseng chunai Indonesia but katkum ka kisah ne katkum ka jingyalang ka isi meeting ka balong haka apso terik naila ajar ko haka jinedolang jong isa SK Bla Presiden Sengkemi hakisti bela pak capi haka kandriu Agos arjar sau haka ba lakhot EP ba pin pensyai yagi kam jong kaseng ke ba pila lek pila pek lakmi haka jing bat jong pi kum Presiden Barim Henry halor kane ka jing khot jong kaseng pim shem lashim kya ban pensyai lane klem phang kono kajing pentip officially saka isi kunta hadin maka isi kala perkhat sani bat bisar kenya halor kane kajing simpya kajing bam simpya ka jompi kaseng kala kain bapi le bam sinyo bat le bam saliai kaseng te halor kane kajing tho ki kolong ba hagane ki khot inga ko buai leki I babat dia katakan properti ki te hangne ki kam hagane ki Stephen Kong ki kam tho anta ki so man penbe mo ki tho hangne kolong ba dei ban penbe haswa ka kan hon terkam bathmai jong seng kanya chikmat kenang badung don kino ki jirwat baki sok kerja manlai na kino jinge adin hambut pi benong manlai ke jinge adin hambut bapau kolong don daw kim simla ada singa kum presiden jong ex presiden dan presiden Barim jong sak khot personally nga kumno kan lai kina mar mentang don daw tam bolong ngapai ke jing thok kami hap marba kawan ke letter head jong seng persai ba Markus Martin mo habli office jong seng personally conclusion debat hakane ka
paragraf kabar katho kumta ke isi ka shimrai pa phidei ban IT no ya ki ya boro ki hok jingdon jingem ki met ki suki ki office ki kot kisla ka ambulans bar ki wei ki badai jong ka seng ngadu pa fisdang ban bat kum presiden Northern Region hadu kanyo tarik nailar arjarap sau ni kentu ya phi ba phin wan IT no marbor boro kicing kinong kenti jong ka seng harangkan ki kot kisla kicing khain jingdia boro akti presiden matumai shwa ka isi kan sim da ki wei pat senja te pi ngarum ha ka seng har jar spo ka seng gelempoi no amdo ni arajar khasan ngiwengi baban khanayor hadin gijing keno kolong ba baban khanayor ipen bunam ya ka seng HMF hasibun gilia telap thai nga bunlong kon binar di kupor ngalap kon ben ban ngilap khen ye baban khanayor kumu presiden joka Northern Region itu po. Tenrai haga jingya lenti junga aku mulong ngelam. Kepun bagi tho ak neka paragraf kebaan. Undan office. Undan property, mo. Undan na ieu ram gesek. Ikan mau ngi pelong office ha po office jong i ba sambor nong kling. Office kai di ba kai sing. Bat nanta bat office jong auto sen te ha po saja rendai sendak juga itu mahal. Te kum ubreu ubaba kini na mentah kaying bat kasem. Ngapar sanghi ban bu ya gawe office hante hapo pasha aja ka district transport office. Bahadu mentah kadang te office. But kitibul kadang te tibul mentah plus bat kisuki kadang ka flax gawe do dang don mentah ki perbai gidon. Tina mar bang sai ha kene kitui ko bagi tho ni ko ngam sai ke. Ngadu mot khot ajeri ba Markus tu molong hal ba Markus Martin sajar nampo dengan tip ke nan ayu ki tho. Sagawe do kolom ba ki om hawa agos no. Andai hang nei ka pau ba kede ke Oktober ke September. Tengah yak ni kita ka Oktober ke September ba kan lek ban attend dengan meeting cuki. Feseng ayo ba ngi kene ka siti ba ne. Ngapun lungo ka nya kum lungo lek mo. Poi terik la jubab ba ngaklem burom yang kata sing andai beli bunga burom ke sing kata senam ngalakit ngalaba ya ke sing ngalatur iki kambodar ma chim iki isu bo per kan bagi dinongelam ke chim iki isu tementa hadin bangayo ngiyo iki khot betmai kapen pau bangam burom ke sing hadu mentang nang burom ke sing hadu mentang nang burom iki nongelam. But kita kemudian tang kita bangam 9 lek ban lek akan tak kecik sakot benci hau naik agos asal teri kum gi ong ne handai gitu hau naik September asal teri ti nga simjing ya ko pat perkat nomor ba ting ngadangud ko ong baki kanyer ramba nga na seng ngaap ya ke ban ki belang bar kinong ilang iba aklim jong kasno bedi dengan simulayo kono ka kun na kita harus ngapat sama kai te peuse ha kasi sa jan don boy ki perlok berisi isi mambar di seng I folding ai omba fikam boy ha kasi isi meeting ni larai ban ka seng ipi piso no tengah ngosong mai la phila ba seng tel hap yak am ni kata man penbor ipi man bene menga kum beri jong kaseng ro ada apa filamon ben beseng dengan lek no ngan apa pun tempat ki keliru pat saya hawe benta golong bah bini berkat ka kajing lum kajana kata khusus ki om te ki kelish mak khusus dengan om tang hawe golong bah adu unta kaseng kedon burom no cenah kedon burom ko ngim da khamsu tenak ban yalum kajana andrei tang hawe golong bah da don ki pro ki klub contribute ya keseng jadi kita ki bangiyo ke contribution teman pun bori no ban ai bisa ngi da bor kamdon pun kata tinggal ada ong iki kelomba kasong sah jing start ngini ngi lam bat mai ke ban pentelu ni ke kam habang ngarung ni keseng men ngarung ndon ni kum kita
kumpul baik everyday kita kikam bisa pengkalan dek cakap pelabu lupa menor amdon hari ku menong elam ngaba kli ngapentlun ikam seng klem pen betrip ino klem tha ino ban yang surok lene le lum khajana bean tenrai ngapentlun kot kumji start mo wala da ngidon sigun kijing erun rei ni persiang pengorai ka hakalenti badai tibat kisang sang keliru pat hak kijing dei kajunga bat ki license pat kata KSU FPP pat RBOF habidi pat ki wewe ki kam kijing dei kum ki sosek hari habang nga coba ki golong ba kata kijing ya dei bat ki sosek hababun ki kam le namar ngi ya borom pranong elam lara biong kijing dei ke bala don ji dei lupa ru ngai don mata piong kaji dei kum kino elam ha kasek ru ngidon kaji dei ka bayajan telar dan ha keno ke bentaru ngi buru mamar klia tekam jidon keno ke bangi ya ilam bakla ya ka kenuhun da ka pun nam lane bentaru masuk tengok ong lada bikwa bikran kum kita i berkhot ke song haki nong elam batumai ayu kinle namta penondur ya seng but haga jing ilam junga katem kalakut kasong soka bentah ke juki bakin le ya berengkap te kata gede ke jingni kelomba kidau mo kendiat ngalah menong kelomba ngam keno lese keladai kepor yaki bakin beseng ane berketak ingat benweng ya saya don kita tahu mo ay kumbriu yo nga bakla teringan sulo kumbal don kum ha kaseng ngadu arse kasan klem sung thai ki beda ki ba sakiru ki dot hi teringan umpa panda sekreteng lun tinamar kita sumudong ba ngasu pa ban pasat simot ya kaseng jet ngilom kirang pa ngin yakit ya ba ya kam juga cek riu ba kaseng ke kam kesing kesang ni tinggu arepat belum berkemi kemini program nomor ngalada kerenteng arajar arjar play kidon bertemu ban beseng ni kan tang nak kedau kelong ba ngamla ban pelaj ya kali ke bekit masih nanti mau hati naga get jong kita gibre ke belum ya khajana bat kaget ke isu ya kecalan daga phone ingat si tengmet man ha ban keren kita geget tolong pa man lai yaki kita kalikit masih juki dinamar ngaong haga seng ha bangarung kimsim lapun skem inga dagi nongelam gi bakri do bangalong unok penyekran na mentai tam illegal temar kunta kalano gi keren juki kolong ba pitep ni phi ngi mut ban ba seng no ane ngaong ngajuba biki kolong ba kabahai ban bikat kunta but tang nai dau golong bangamla ban perkeren ya kam kibapi kemi lenti bangan long uta u agent jung pi ban penekran ni tagi bri go bat igi takima illegal kibapi supply se bangla pin change topic no ban kan ban penting pismi inga da go beseng compare ban beseng kamdai kintin buang masuk tang na kadau golong bang ngamlong dau dalal bah akhri du jungki tiki adon sibun bekijimut pesniu persaingan teman dari ngam kenlun selum tang gawe ngam ton daw i ru am dari kasing ke pakit minta kalau kor je reu dari la daong katu gini dekhot dan kejing pemla ngam kunhun iki hagi kam illegal bangan inbol lut hagi kam khai masi khai moy khai sniang khai siar khai ro kha po te bandong no nga pesniu ha ba seng tang kablong ini pada inti tidak marketa lada nganten kedua lada ini pak ya peratang nak kedau kita di kami ilegal ngan habondong no banyak teli ke jai penriu ngin hami surok no ban kangdam kita kami ilegal nandu ka kai siar ka kai masi ka kai mut ka kai renga ka kai ding ka kai duyong nak kelong kedau ba juga jai penriu banyak pak ya perat habang idai sang halang di menteri nam tak isu jeng jeng riu hagapor ke bangali be yaki dekhar asam kita ki bawan hong uniform
hati umru undon ru batak ti nga undon ru baji ro nga Henry tang nak dau ko ba ngamla ban pensai halo ni jin tho ngan cha be sem no ngaben kin kendon ngalai sebala khawa halo ki isu ko ba kan tepot ka asam undon weru batak ti nga undon weru ba ro hadin ka kasau teri yo body thmai ngapen kin kendon ni ka sem ngai lai ka kendon juga sem kun skame nga klem kendon juga sem ngalai ki borar isu julai kam sidon kendon bang haban lain ngambi dagi jing sakhan aying mo kundan menta hadin ka kasau terik masami ta kendon jom kata keseng aso bunong kerpat epi no lam jong keseng jungi chen wayaf nolong resort jung pi wat ting bantu klari kam jupi adin trei tenta ka bah ka miat jung cai bener hak praterik bunai jun suap dengan kiu sulong ban ai je kerjaan ikom bedas ngai i dah wei du hot haka grup juga CC Nasional Budi kun tho yang ga persa ngau ong ba dei ban maham youtube brio ubakan ubak melin mansam kembal ye kilung ying bedok sna school ye snong bedok tiying ye kilung ying bedok ngadap dak cip temang lada habang ayo contribution na kipai ba ya dong contribute dang don jika ben contribute kata ada yang kambean kiwan ki unit kiwan ki skill inga ban pencetin aitin lungi bedok kata ada ke pop semua kiwan ki unit ki skill ki dong irak pun ban penhai galenti sengking jumpai ba kata kali ke pop semua ladang ngatip bolong pop bandung semalang ngadu ipor musya nganjin ladang nganum trek bandung semalang adu mentah gini sengi dah itu kena syapang kinong ilam juga sengi cemayaf isu menong isu si parah kentam ya ibabu no but ngamla ban pediak tang hagi katuk kan sengi tapi penskem ya ka not keladang kendon hakapor bangailam ngailam kendon tinggal ngej kamba ki kendon ki jumpi ba pibu kan ya te song kan ya te skam kenang ba kum gitu ki bru ki ba le check training license simulate le check training license setengah lai baje mustap ya ilai naga ka jingya tiplam jogi nongelam kitu kin kunno hoy itep ba kilasna kendon ngangit ba kendon ki kan te lakam ya kit hot ba kinum le tamput kenang ba kasing kamnum cak purom pat kamnum cak pun ap tena leng junga subodong ngamdon ye ban kentho ya kasing chonep purom dei halor ba ki pensai menen ngam shimla pedot ke ba ki kentho Henry ngasuan ban reply hene ko ka jingtho ka ya pher berarti jingtho ka pher babak labak tinamar katang subunong ngawan ban syah lo juga dikiti ke barhadu mentang ngam simlaweng ya kajing sko HNYF daga musim marbalai ngaladep ban beri usumbai jong kasing chuna po dong riba tigini ki sumbai ngasko dong bagi weru kinyo khai ya tahu so batian orang ngetip ko bunong ngelam dan ikum tahu syakri habang ngayai lenti ban prak ya lenti bang bakin yai cibun malang usya uthak ngai tematang koi kum bunong ngelam mi habisha te namar daga jing bombense namar kum baki la kentho bang layai lai ka kendon tengaru ngawan ngat show kumba boro sik ta kaseng temdon kendon thì naglem cho nó rồi cái đi cái ta cái gì mình sai kini thi don ne sampai sesim thi kopi beli ra thì pe hamno ka tam hamno na la ngabakla ngaru aso mono ngapna but wan sakma ki kun semla jong ka jai penreu ha ka satri jong ka chmoyaf sakri kulit musim
wat kami lenti tang keji long ngam punwit ya keji lenti jungpi thiwang ngi ara kasek ru atep don ai seleng det tamba nilai ngam tuklar ke kam bi de teng mencuaru ngam tuklar ngam ngashukran yo ba ngi tukhu bat keyboard ka ai tang kata ngasnang ki kum ki parah ki por ba panolong ko pusto te khadu kwai ka keyboard se ki nung sistem jung kejela ki batik ki mangtim nga klem asap ya kejai menru alu ini kisngi ki bakno ai kini ai keno andre namkwa ya ka kajiro ko jungki ande tangu ai uba tip bat belayo ya ka siniang gedunga na keti gedunga kan kita hi kiban saay yang kajiro ke banasil tengine kudusibon Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai